What's up, people? Johnny here again. Yamna interesting or do blog on namzara ke ko. Ai career counseling gi se ai ge blog ta ahan wo idune ngasi gi sina. Akoina class 12 loira kanda mapalam da MBBS to wa abroad to mayam da ko. Abroad mayam lebirong ngani ko hang student mayam da gi parents sing su mapalam da abroad thaning mo mayam lerong ngani adugi matang na video namzara ke. Aina leisure se urology OPD ko nam consultant thai ko sig se sig Singamaka Iron Directly, Singamaka Iron Directly, Lays, Aduka, Dr. Santazit, Namayakon Koiko, Magapit Unaraga, Urology Kongasagi, OPD Gisu, Hangi patient Mamadum, Yang Malak patient timing, the Yang Bagi timing, OPD timing, Lloyd of Hijack, fees coming to Hijack, plus Kasagi, Meno in Angasi discussion to Jagadu say, Mapalanda, Ebrota, MBBS Togusi, Pisaki Amsangi. Karong kana session howi aduka makoi gi nam consultants na makoi na pirakado services myam adugi matang dai haijarake video solo howi gi ai housing jarake nam consultant to sida leire ko MBBS abroad and urology OPD ko ado urology gi OPD su dum sida yenge timing get the le ko ado ai address se ai yam line haijarake ko sigi se number 2 ni asiki se akoi pisum thong ni ado sida jinga leire som lan thok ra pisum leire ado sigi ek thong gi machin da nga ke yon mem leibe ne ko sab changjen biro car wash sama sida leire ado ka sida nam consultant an leire sida da changra jinga makha gi manung da changra ni I rom leire ki machin do sida leire ko rom lak biro sida leire. Right, video se hog jara ga ado ka I mang the library si Dr. Santazit Nagmayapon ko urologist ni specialist ni ko the introduction of the habit to biro ne doctor Johnny nang si lakpipsan mga ko pwede lakpipsi dai gi ming Dr. Namarpam Santazit ai se uji samak MCS urology duga uji sai consultant urologist oina ras medicity de lai ko digi ai ape sum chara ko mai pai ming tan palam gi sum ai biro khoi gi father gi ming sina Namarpam Santazit ko ma gi ming na Namarpam mini dagi ai gi chen pi ama ina pang ga lai ai wife na zik state ta microbiologist oina lai okay aduka hapetang doctor gi habjik dip kero sida clinics da the patient se kari kamai mai to wa adi services piriba urology gi matang sida hapetang panbiram ne treatment je ke ki to ga haiba joni ke ne ayam leina urology gi hawgrese ayum nu sum yeng hawgrese handi operate hanadi ras medicity de meng ami ko yeng se ayam ba koi se operation gu yang to gangbo ni na patient na koi sang ga tare adi operation am sang ga tare di pung ahum reise ka ngai patient sau yam yaw ba sau han me se adi sau ding am draga so hadi moi da mai thong se u hai da wa bu upai lai to koi na aina kala ko se de gi sum patient sing ngai war ko se aduna yum da iPad pung taru pe na pun bak se dum yeng gen kan gi ba adu tare dai yum da lai na at least ngai ding ngai na ro na mai na kan gi ne de gi usik aina facility lai se da ultrasound machine am lai ko ai da ultrasound machine se kano dinate commercialize to bugi dinate heavy nga sai to ana mina ga thara gi yeng to de ai san hai tare ai sai gi patient yeng wala pa ai gon de urology gi yeng wala ka na ha sum yeng to yeng sin to no bugi ni ko yamana ko gi wireless uroflowmetry hai tare ko uroflowmetry nam lai ko asi yung hanbagi problem lai hai tare ko yung hanbada sai phun bra pressure kyam lai ge kyam handu khanjin to hai bagi machine am sulai si uroflowmetry ko si jo ko ye barum ne sto to lai si wireless ni uroflowmetry si ko ai gi tawib se digital prescription ga to ni ai dai kun i ni ba kim yaw de I mean, I was a patient of a lakukan namagi, Sagita Tasilo in a point entry or something. Entry to Thomasima once like Kitara, the Matang kept the hunger, phone number, either phone number, not my money hunger, my prescriptions in Tobia. No, I write soft copy and Lily who do never. Soft copy running. The patients is when I swine a coffee, you consider quickly. When I'm Maggie, Sagi, couldn't come in a writer. Kuna kami na dali sa na ko gi wena lai ko digital format ko signature ko digital na to ni ko so wena digital pire si pire ni ko adi sigi he ko na generate to bulo ko kan sidang sa gi magi ko na
SMS की खुथांग दा हाइतारे को पेशेंट की माई फोन नंबर से इरंबसिदा सही माई SMS की खुथांग चलगा सही SMS पे क्लिक तो गाना मा सही सेम प्रिस्क्रिप्शन से डाउनलोड तो बियाने लगी कोइना प्रिस्क्रिप्शन की मनिंग सिदा को केनो हाइतारे को सही मागी केनो हाइ मागी सही किडनी स्टोन की मरम अदगी ऑपरेशन की मरम अदगी काना टिप्स में आजु तो पीरी को कोइना ओके जनरल नॉलेज हाइतारे पेशेंट जो नुंगाइना हाइतारे को होय so like kita user friendly when be one user friendly way right adugo doctor makada na mo kasai ki main oina ngasi aina khangjeningi se doctor gi clinic sida consultant oina su ko MBBS ki mapanda abroad ta tabagi su mayam ama tawen ta jai ko adugi matang de sabi dai biro ne ai do hai de joni ke sai facility gi wat on dile hore hai biro makata biro ai ne so tesa bane sai tesa base ko sai special service hai tare hoy special service ya person matak sahi se koi gi han 70 matak de ba lekin koi source of earning dum lai tab se bisi khang ni da mi patient se masagi source of earning lai jadab se dum mai free da dum yengi ko dum dau de ai han se han do bi na ba sa bi ke to me ai abong nang bisa kai ta le tan de ai ka da piram na yare mai to dum ya we de operation gum ba discussion da wala ko se free ta we sai gi joni hai bi do MBBS abroad ki se siang na ga di si ko na si su tau gen tau yum na te si no ai ta tho do ma le gi ba ai ta re ko ai gi immediately electric ta sai gi ma se emission ta ure emission ta ga sai ani hum tam mo re ko tam re ka na sai second year gi ma gi PT ba si da ko na PT ga ko gi P se mo gi bank account ti ga ko na खाऊ दो हम ले भाई तारे खाऊ दो ना कोई ना सही अपलोड तो करो ने खाऊ दो को मागी वेबसाइट से खाऊ दो से कोई खाऊ दो ने कोई ना ये तो पीटी के तो नहीं तो आंगांग से पीटी दे ना तो रे ने कोई ना तो रे से ने हम सांग सो मोय ए ठीक है नहीं यार तो किस तो रे जो भाई भाई तारे लास्ट डे आंगांग तो मोय ना हाई मेंटल हरासमेंट तो तो करे बा तम रे बा मैं तो गिरे खलक पाई तारे कोई ना आईडी खंग बा कोई ना तुमिने ले थोगा को सुन तो से ना कोई MBBS abroad की जो कोई खंग मकांग ने कोई एटलीस्ट ऐसे ही टाइम तो डॉक्टर तो मैं एक खंग ये तो नहीं ना तो वो यानी ने खलक तो रखी बने को मुझे कोई ना मैं ना फोकस तो ऐसे कंट्री कर ले को हमने कोई इंडिया के फ्रेंडली हो गए थे किर्गिस्तान गुम्बा कजाकिस्तान रशिया यूक्रेन को देखी बांग्लादेश भी हमने तुम पावन तन नहीं aduga ngasagi class 12 hekil werpaga student namana ngasagi aise MBBS tongninge higher to ko koi manipur da su MBBS exam ke ki leri ko aro si myam se mo thaba da kar oibra abroad ta natraga moi abroad ki tongan exam specific oiba criteria se kamai to buda ke ha yes joni ke shengha ga di 12 oiba na te shengha ga di natabra 10 ra ko se mona ba hordam ne ha di ngasagi 12 ra ko hona bu di ya ro pe khamaya kitang excel ame ko de hek 10 hek pass to bolo bisna sai mana medical bu tamninge engineering bu tamninge ha ka ga mana sagi pam your field du gi sai medical tamninge na biology chemistry physics pasana pata re ko de engineering tamninge na ko maths ke ya ni ko 11 12 to 11 de hona rom change ma pasana hona birani de gi foreign country na physics ki da ka le just need passing ne lo need exam na ko ki all india ki ko ki national eligibility test na tawe ko si just passing ho gada magi wangbo wang da ko hai bale te ko magi dit si just pass to gada ni ko magi 10 plus 2 sida sai gi physics chemistry biology lo ko 50% ya da bidi da ya bidi da ka le ko de bangladesh ki na mo kara magi yam na di yam sai ji gap le bi ade gap le ba di yam na gap le di ade country da di gap le ko sai ni mo hona ga su ya ko bangladesh ki di gap se 1 year ko ba dang oi ba male exactly how to ko adi yam na drop to ko si ya de ko magi aduna to ke hata ga di sai ni exam tha on da ka le ko at least passing di da ka le yam na wang da su just magi pass to re have do ni se just pass yes or no the neighbors mo hangi se am okay adu target di aina si khangja ho ise class 10 ek loi baga preparation je dum adum ho dum yare ba ma to loi ga to bhai do matam laite ba na tra matam laite de amu sai mo drop to ngadu ne ba na ko ne jo thai to ko kan da 10 ek loi ba ne do ai medical tanning ka ga interest la ga de dum khana dum yo just la ga di khang ge ko yam kana ba knowledge ma phang jare si da ko ai su ta sing na ai su science lo re ko graduation da aduga
medical jaisu tawning pa haitare ko adu da 12 like loy baga tuition khar chatlaga tawgi ba adu yagi deu ta sen oi competition em lay ni oi adu 10 hek loy baga tum tawbiro student ma'am ai video yeng bi ma'am ko adu ka ngasai gi abroad ta chat pa si da ngasai gi net exam sima pass tawre pass tawraba matung da mu next step se ai se chatlagi have se ali location se abroad se ngasai gi Kyrgyzstan le Kazakhstan le Ukraine le Russia le Bangladesh le sidai da karam mas kamaina select tawga da gi countries jo country se koi gi Russia gi Ukraine gi sina mo sei tar oi ko ali moi gi semester hai dura sei oi da sei tar oi ba countries se sei manga oi ba na ayamba tamnai se Kyrgyzstan su tamnai Kyrgyzstan di Kazakhstan ko di Bangladesh su mo am nak koi na Bangladesh su na il na koi so to sin nu ai so pe shating da bai ta se Bangladesh su am tamnai do apa ma dum noi tamnai hai tar hai akoina sometimes Bangladesh tam hai su ai ya de tam mo ai Kyrgyzstan tam hai su lam na chani do do ai lai do ayamba de koina Kyrgyzstan Kazakhstan se ko Europe su nga boy bai ta Europe ka nga boy mo se dum country हम सफर कोई बात है अगर expenses से कोई living expenses से नहीं में हम वहाँ कोई दी कोई मणिपुर ना कोई तांग नहीं ओके अदुना देखिए कोई सब चीज़ माना बात है आई गिनाऊँ पाम सो American University of Central Asia नाम लेको माँ तो MBA तौरीबा माँ से मैं masuk si mana mana masih maron saya mana gua setengah isuk tahu nih pak maron semua berarti tuh bangsa leh Mongolonya tuh Mongolonya pak karena aku lagi discrimination gua makai sih pang lite yang nungai baik tadi lagi aku tuh yang peaceful sih pak country gua pak karena nungai baik tadi oke ada lagi mau matang nama hang jadi kita ngasih student cina ngasih country selector for example kok ada masih Russia datang kena kalah sih kok ado masih angang si 12 borga di sana ke dunia kita mentality da mau da mature roi ko ado na Russia si chat pada abi guardian ko mama pura ka chat kadra Russia yo bo ki natraga akoi parent ka tor chat ki doira ado ki mata se moi gi country do depend hoy ko Kyrgyzstan se ya akoi na thille ai mama pas ha ma chat se di chatat flight se mama pas lo yau ka di chal loi do ko se nga ga di chatat flight se pani na ya ma di हाँ बाकी सब कुछ कोई एजेंट है देखिए कोई तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है तो दिल्ली ले वो मोई आओगे तीन वो देखिए मथांग की सब को बदले तुम कोई नशुम मतिंग पांग भी आओ माँ पास चचा बदले तो हमारा फाइट तुम तरो चचा भी है को हाँ बाकी सब कुछ हाँ बाकी सब कुछ माँ पास आओ उसी प्रॉब्लम हो गया है अलग वो भी बांग्लादेश के कई जगह की शुकाई दे आप लाख से कोई चार्टर फ्लाइट तवर कार गदी सही फ्लाइट तो लिमिटेड सीट हो बनी ना पेरेंट्स हम अक्सर लगता है तो डबल और तो नहीं ना यार हम ले चलने देखो हम किसी ने तुम कसगी नाम कंसल्टेंट की एजेंट कुंभा मना तौरगा तुम आदर थिन यावनी देखिए पिकअप सो आदर तुम ले मनी कोई हाजी मफम की एयरपोर्ट कोई मी ले होय अदुका कसगी एडमिशन से तौरे को अदुका एडमिशन तौर कांदा तुम मागी कसगी कॉलेज का खत तौरनी अदुका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अदम मागी अदम अदैत लोकल गार्जियन से तुम लाइगद्रा लोकल गार्जियन लाइने Kyrgyzstan की याम वानिंग लाइट Kyrgyzstan की कोई नहीं है इनो पास लाइट ने मान लेना याम बलने म्यूजिक तौरे बनी होय अनि मोगी अनो बुला को पे में फ्लैट लाइक को पारी गांतन लाइट थोड़ा सी तो पुलिस ले ने ओके तो जगह वानिंग लाइट तो इधर की कोई सिदा कोई थार एजेंट है तर एजेंट का मागी लोकल कंट्री की पोस्ट में ले को दिल्ली दिल्ली से मोइदा मैं आम ना थार को से हुजी दिल्ली की पोस्ट चंग दे सिंग हा गदी चंग दिल्ली की पोस्ट में लोइना फी थी बगे मोइ अकाउंट थियल ले थी उसी जगह पुला मोइना मोइना मैनेज तो गनी ओके एम सिंग हा गदी हुजी MBBS तमिबो कंट्री में हमसे एम इंडिया की मैनेजमेंट एम ले आवेबा हदी कई मदा सगी moi su medical tourism ne ba moi ada medical gum su yam kana pam ba ko physical what mal di satra se yam 90% di foreign ki type to ba Bangladesh Pakistan la ko India la am India ki type to ba khom se India ki ba khom mo gum o ba management se India ki ba de me so hai India ki khut phang ba de adum oza su India ki ko ba ta mai ba ta pra okay hadi dum local ki type to dum hadi mapan lai tar ga su ko aduga session hanaki to 2021 sidi loi dore ko 2020 hujik se session se mo hujik emission se hujik hawra ne hawra hujik need pe khasi gang heru tangai ri ko ang han da hujik se emission kan hawre emission ade corona ga le ni nan hawai kan hawne singoni session se hujik se hawdi hawdore hawra so mo satra do ada lak te mo hawbung am da ba ta ai sai se do
90% of the students ꯇꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯅꯦꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ MBBS ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯤꯔꯒꯤꯁꯇꯥꯟ ꯀꯖꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ $7,200 ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯔꯐꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ $70ꯁꯦ $1 ꯏꯀꯣ ꯇꯨ 70 ꯔꯨꯄꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯗꯤ 5 lakh something ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ $2,000ꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯊꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ $4,500 ꯃꯨꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ 4 lakhs ꯃꯨꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦ 4 lakhs ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ 4 lakhsꯦ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗꯪ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯐꯤ ꯊꯤꯕꯗꯪ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ $70 ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 5 lakh something ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯂꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯅꯤꯅ ꯗꯣꯂꯔ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 6 lakhs ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ 73 ꯃꯥꯏ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯀꯤꯔꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤꯅꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯃꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯤꯔꯒꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ $30,000 ꯃꯨꯛ ꯇꯤꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 42,000ꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ $3,000 ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 13,000 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯗ ꯊꯤꯗꯣꯏꯁꯦ $16,000 ꯃꯨꯛꯅꯦꯕ 16,000 ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯤꯕꯩ ꯈꯣꯠꯄꯩ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ $42,000 ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔ ꯃꯥꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯐꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ MBBS ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯐꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔꯝꯗꯦ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯝꯃꯒ ꯃꯥ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯇꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒ ꯊꯥꯔꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ 2023ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯗ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯝꯃꯔꯁꯨ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯕ ꯄꯩꯈꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯈꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯦꯁꯇꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯇꯝꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯃꯨꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯇꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯄꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯖꯒꯤꯗ 150 ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯕꯅꯦ 150 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ 100 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ 250 ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ 250 ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯣꯕ ꯆꯍꯨꯝꯃꯨꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯄꯥꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯁꯟ ꯐꯤ ꯀꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 4-5 crore ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ 4-5 crore ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯉꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 1 crore 2-3-4 crore ꯆꯪꯒꯗ 30 lakhs ꯌꯥꯔꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯤ yaroy ꯅꯝꯐꯨꯗ MBBS ꯇꯝꯃꯣꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯤ yaroyꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯩꯈꯥꯅꯦꯕ 50% ꯐꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯆꯥꯝꯃ 50 ꯆꯨꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ
interest level सात्रगे होना हंबियो आई मां पादो साइजनिंग से यदि interest लेvel सात्रना engineering तौनिंगे ना by force option mase by force तो बुदी ओर यदि by force तो बुदी सोय हरोइना अना by force तो दबा यदि मा चानाबा anything अदुम चानाबा मत लगा तुम तौबे डॉक्टर ओरिया लेवल इते डॉक्टर लोय ओरिया यदि काले फलोते तौनिंगे मी काम ले रो अदु तारगेट मेन ओइना जगी एडवांटेज से कसकी फी स्ट्रक्चर हम लेरे स्ट्रक्चर ले अदगी लो कॉस्ट लेरे को अदु को अदगी सगी माई एक्सपोजर तो abroad ta leibagi foreign da tamekpa ko ko manaba mayam tinarpa aduna adi multinational or kadoi adu mai mai cham software ko ko mai sai training ate america ke ge salaga training to wa kan ni silai ko sai le america ga khan po de mo da ko su training ge to ya satte na si meni bole satte aduna sai gi mayam tinlakpa adi global knowledge ta ko ta ko dusem kanai okay aduga ngasai gi MBBS ki smaina abroad to bose manipur da sadum khadi dum consultancy dum khadi dum lai dana ko ado ngasagi nam consultancy na ado atai consultancy tagi kitang different oi ba hai tare kai services kitang unique oi services ngasagi student jing da ko ado gi matang du kitang ai biro done sai haje gi ham ba sai ngai ta ko thu dum lai tau gi me na sai gi do kitang personal oi gi ngai ta hai tare sa tra du da sai torture tau gi ko mi am aduna adu gi khang ko hai tare khalak pa ja ko na अखोई प्योर बिजनेस ता तौ नते बिजनेस बुदे दम अखोई पैसा सा खर फंग दब नते को को अदु बुदे फंगे दुबाई डॉक्टर अमा ओइना दम फंगे बट सर्विसेस अमदि पीरि बिना ओइना खलक के बाय तारे व्हाई आइदि अखोई डॉक्टर आइदि डॉक्टर सही टाइम थोइ ट्रॉम नै तम MCS से MBBS से तरु गुम तम है अदि MS से होम ने अदि MCS से होम अमने रो एटुअल रेस तम ने अखोई अखंग वा कोइना तौ दना फंग दबा सुम आइदि जस्ट प्योर बिजनेस तौ को दि सुम अखोई दसु नुआय क्रेबा अदुना मोइसु फै मोइसु फतम नते लोइ फै को अखोइना एक्स्ट्रा एडवांटेज हाइ तारे ने सागी ai sa masu doctor mo e bina sum tangaro e aduna ko edum ba haning ba adigi third ka ko ne sagi ebook kum ba tar mai se like se for instance to ne like e bursa ngam bote ai se ifa da bude phanam se la I keno Amazon ne se la ma se le adadi se no ngai tip sing aduna like me aduna flight to puri a konte ba aduna ko gi PDF ta hatar online gi sai like me am se adi latest edition no pira kane ba ide okay to ana is subscription ta ba aduna du mo me lagi ana sai ja lu me di support hatar support se me support se ne ba ana yam na high ta mo le ko da la kwai se just magi phi khar lo ga ina loi na te magi MBBS tamba adigi even mai pe kha gi next exam tha ba ko mateng phang ne ba guideline to ni asana loi tri bo do lo to ni adigi ko is da manipur da DMS nam lai ko Delhi Academy Medical Science nam lai ba sisu coaching ne ba coaching adi sa gi next ki pe kha coaching sisu ai gi ne ba ai one of the co-owners ne jik sa ko corona lai bi thing adi lai ko one of the co-owners adigi rims ne se lai satra am ai satra ga ne ai jik apang ai sab kan department ai satra lai na ko na yang gai to bi gi ba ta yam na ko aduna ko khang wa ta khang mo mi ne tau da di ko adi khang da me am sum ho sa lai sim mai te ba so me ai ne sum notice to da tasina smaina career ki counseling ki consultant ka lai me am se tasina business minding ak to era panina oi admission mudi to wi rani adu bo sa ki admission to ro mo ki relationship se ekta thadat pagum ba to bogum ko aduna adi som Dr. Sidil ki di isa maksu Dr. 12 years experience le aduna nga sa ki MBBS ka related ai sidum doctor na loina ba khawdai loibo ine na loina ba khanga bani na adugi me ando loina ba guidance to loina ba pb adu ne even when practical gi to ko to practical gi be kha to ne ko adu ba to ko na guidance pi ne ba ai responsibility da ai patient me am nari surgery gi lum nari ko ne dum ai mateng pang bi am lai ha mi la ko ni at least ai ko ne su demo ko to ko to na ko ai dum ai to wi khan ba am lai bai tare aduna just starting ne ai hangai hang dam ne consultancy ada ke hang ngai ne ba just starting or so ko na tam na foundation se phasana clear or ga tare ai motive ring sai business motive na te business pri tawni I will do business side by side ma sai dum nak sara da ko ne ba ana akoi motive ting sai satra me am sab ni okat pi bai ta ko la ma gi sai gi ma achieve to ni ko goal le phasana achieve to han bai ta ira la ne achieve to han ba di stress su am lai aseng ha di medical tam se stress lai ba me kha se akoi da kar pe akoi be kha to ko na akoi get no bi hom ni mai ni ga lai ba koi suti je paper atai lam na di ji ayuk se ko kha to ni dang paper no pi am stress lai ba ke no ne na sum mayam lo sum akoi na
guide ka tꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ guide ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯒ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ confidence ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯪꯒꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ खितंग करियर एडवाइस है तारे को अदुमाइना खितंग पिबिनिंगबा एमबीबीएस तौनिंगबा मयामसिदा खितंग हाइबिरमने खितंग मोटिवेशनल ओइ अइना अखोई थाइना एमबीबीएस किसे आई जस्ट 11 है तारे को 11 का से आई ओजा याम नुंसी बियाम थेंगागी है तारे ममिंग सुन पजरा दै पन ओजा मा कान तो होय को दिगो मा कान तो होई कमेंट किदो मोय कमेंट तौदिङै वारि थाइना माना एक जस्ट हॉपे वारि नि को हाबर्ड वारि ngai कमेंट अदुगी ओजा तेज कुमार होय को दिगो ओजा ससिकांत दिगो हाबर्ड की स्कूल ओजा दिनेंद्र ओजा मे हम लै है तारे मोय से मोटिवेट तौ बिर को है तारे अदो मेथ्स ओजा नदि हम सावे आदि बायोलॉजी त होना ले ने को मेथ्स सुम हादि कोई मतलब नि फोर सब्जेक्ट होय दना हादि काउंट तौ दै सुम होना तौ ने मेथ्स के 10 दिन मा याम फंग ने ओजा मे हमसना को मोटिवेट तौ बिर के है तारे को मोटिवेट तौ बिर को इवन ट्यूशन फीस से शूटिंग दे सेंगा ट्यूशन फीस सो थिरके आदि ओजागना कोई नुसीबिदो होना बुदो मोय ट्यूशन फी ए लो बोलो तो खरा ए या ना कुइरे को सो नंग लेजो रो काय हम नुसीबि भाई तारे को मैं तो के ने ओजा मैम से दुना सागी छात्रसिना मासे यामना हादि ओइनिंगागदि फसना ओइगो ngamनेबा एमबीबीएस एब्रोड तमदसु याय एब्रोड थाइदो खन्नेबा दुना माना ओइनिंगबो इतागदि फसना मा पुंग चंग है तारे को मा बिसे मसाना खंजबने मा खन्नी खलो है मसाना खंगनेबा हादि माना हादि सागी होनरिबा आइसे खन्म ngam होना गेन खन्गी तागदि nobody can stop him ko na to vida just mama pa na tuition chalo adu chalo chala tawla to disu ya ro magi sagi satra se magi real motivation to ai singa di oige to ai singa ni ai oige ma wakan lo nam lai to di ya ro any field oige ra engineering oige ra MBBS any field ai tare ko field ma ko sana motivate to unsa gi kan se ne sumu ja da jikse pura ko gi so pai tare yam na so sum mu bai so bai sum kai ha tare ko ma am se अपन ने हम कुछ चाहिए बेटा हम सुबह ही है कोई ना को अदु में तो उन्हें साथ से कोई फ्यूचर सोसाइटी नहीं को अनिमा आई तवरी का ना फैशन लाइक के यामान हलबा तो मनु में के पाद से हम लेबा ना माना सही वखन से फसन थादा बिरगा आई सी मदी तौगे ना खलगदी अदुम तौ ngam ने बा साथ से खरा सिंसियर हो संगे सिंसियर बदी मा सिंसियर मा एनालाइज हो संगे आई सी काय सॉरी के आई से सी चैप्टर है टेंटर हाइटर पोसिदा एनालाइज तौगा अदु वीकनेस ने हमदो कोई थाइना का तमदो कोई स्पॉट काइन तमदो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट का तौगा मागी प्रॉब्लम काइन तौ तागदि हम कानानी सात्रगे से कितंग वाले सिगुम तौ बाय तारे से आगे सुजिक से हम पेशेंट चलेबा पुलक लब सत्पी आइना को अदुना होनर मा पाना सु कितंग मोटिवेट तौगेगा नंग ngamnoi तौरो नमोदो दिना अतै फील्ड सु तौसी हम लै केनो ना हाबी से को Alright, yam nuai ngasi doctor unazaba. Tuga sigi clinic sida doctor unabiba matamda ngasagi sigi calling bell se camera ni adu sida hana smaina demo tu charake nambiro ko aduga doctor masama ka dum doctor masamang na smaina incoming call ama lakani doctor gi phone na ko aduga doctor masamang na anyway assess to ya do ne ras medicity le su ko ras patient se matam chan na ka su ya wa ko doctor masamang na dum doctor gi phone da dum patient se dum uwa phang do ne ai ne sida le se aduga adum appointment adum lorga swaina online da dum mari sanar su yare aduga clinic manung changak pagi su swaina prior appointment tawraga adum tawu yare sometimes ai mathak ta dum ka ka su yawe ba khong di hangamaga kai tare ko adum tawraga dum ai mo da information la ne ko ko adumana adum hapet chi ki si tawbiro chi doorbell si tawraga adum contact tawu adum yaran kai tare akoina 12 lower kana abroad ta tamning ba khoning mayam lei birongani ko aduna aina haja ga do dinga sagi singi nam consultancy sidam ta lak biro adugo doctor masamak ka habet unabiro unabasigi kana ba bu ngasagi doctor je masamak 12 years experience ni ko aduna doctor gi line da di MBBS ki line da di doctor masamak ku unadraga di atopa ku una to kaimta meaningless ni ko aduna consultant amo ojera ga su doctor masamak na tawjaba consultant ni na si advantage mayam ama lai ni ko aduna MBBS to winning ba अखोगी मेडिकल डॉक्टर ओइनिंग बा मैम अब्रोड चनिंग मैम लेदना को अदम नाम कंसल्टेंसी दम तंग लाक्चिन पिरो डिस्क्रिप्शन पाबो को बिगनो डिस्क्रिप्शन दा आई लोय नंबर एड्रेस सबसे रखे कांटेक्ट डिटेल्स सबसे रखे अदुका
टाइमिंग हापजरक्केको टाइमिंगसी यामना मरु ओय डॉक्टर सानजित की कनो लेबनिना सॉरी डॉक्टर सानजित की मागी ओपीडी की टाइमिंग लेबनिना आबि डॉक्टर अमु ओइरकपनिना पेशेंट मैम अमसु कनो तो आदि येंबगी टाइमिंग लेबनिना को अइना कांटेक्ट नंबर हापजरक्कदोइसे पंगरो तोक्सिन बिरकनो को आई रिक्वेस्ट तोक्सके WhatsApp कुंबदा को WhatsApp कुंबदा हाबेन मेसेज थाजन बिर अदुगा कॉल दी डॉक्टर अमु ओइरिबनिना पेशेंट मैम लेको अदुना आदिगी अमुक मैम हॉस्पिटल चक्किबा खोटकिबा मैम अमा ले प्रायर अपॉइंटमेंट अमा हाना लौबियोबको अदुना आई डिस्क्रिप्शन दा लोइनमक डिटेल हाबजरके डिस्क्रिप्शन पाबा कौबिगनो अदुगा नाम कंसल्टेंसी दा अमतंग उनरगा अमतंग फंबिरगा अदुम इचा गी हेंगवाई को फ्यूचर करियर सेमबदा नाम कंसल्टेंना अचौ मतेंग अमा दुम पांगजरकनी को अदु सि हारगा आई वीडियो सॉल्यूशन जरगे मतुंग दसु दुम मैम गी रिक्वेस्ट तोबिरकबा लेरगदी दुम करियर काउंसलिंग के मतंग द कोई डॉक्टर सानजित कछु मतुंग दसु दुम उनजरगा आई मतुंग दसु दुम मैम हाबजरके अदु मसिगिदी लोइसन जरके बाय बाय थैंक यू